Dosledno prateći izdavanje sabranih dela Johna Maxwella Coetzee, Nobelovca južnoafričkog porekla, izdavačka kuća Pa Ideje je u prevodu Arijane Božović objavila njegov roman Letnje doba. Ovaj roman pripada inače autobiografskom ciklusu i do sada su već objavljeni iz ovog ciklusa dva romana Mladost i dečaštvo. Coetzeevo Letnja doba nije u potpunosti autobiografska knjiga, kao što nisu bile ni dosadašnje dve, već se pre mora čitati kao fikcija sa elementima biografskog. Roman započinje nekolikim skicama za buduće knjige, izvučenim iz piščevih sveski, koje su nastajale u periodu od 1972. do 1975. godine, dakle u periodu formiranja Coetzeea kao književnika. Tragom ovih skica, izmišljeni lik piščevog biografa intervjuiše osobe koje su u ovom periodu imale više kontakata sa Coetzeem. Za potrebe romana sam Coetzee je već mrtav, a izbor pada na 4 žene sa kojima je ovaj imao bliže ili dalje emotivne veze i jednog muškarca, kolegu sa univerziteta na kome je pisac predavao. Ime pisca, njegova dela, biografski podaci poput burskog porekla, činjenice da se u kući govorio engleski, a ne afrikans kojim su govorili Buri, holandski kolonisti u Južnoafričkoj republici, potom njegov boravak u Americi, dobijanje Nobelove nagrade za književnost i drugi podaci kod čitaoca ne izazivaju sumnju da se radi o samom Coetzeeu. Međutim, forma izmišljenih intervjua prikazuje pisca kao običnog čoveka prepunog mana, prilično zatvorenog i nedruželjubivog, lošeg ljubavnika skromnog izgleda i suspregnutih emocija, kao nebrižljivog sina kome je ostareli otac na teretu, univerzitetskog predavača ne previše sposobnog za taj posao. Budući da je roman situiran u vreme nakon piščeve smrti, izvesno je da su i ovi intervjui u potpunosti plod fikcije samog autora, te se postavlja pitanje ne samo zašto pisac o sebi ne govori kao o književniku u nastajanju, aludirajući pri tome na Joyceov portret umetnika u mladosti, već i zašto sebe predstavlja kao relativno nezanimljivog čoveka, bez ikakvih upečatljivih osobina, izbegavajući opise ključnih događaja, a može biti i ključnih ljudi za njegov život. Otkako je Roland Barthes simbolično uklanjanje kategorije autora iz tumačenja njegovog dela nazvao smrću autora, ne samo da je književno delo počelo da se sagledava na nezavisniji, slobodniji i širi način, već i u novije vreme počelo i da se postavlja pitanje dekonstrukcije mita o savršenoj biografiji autora. John Maxwell Coetzee ovim romanom, bez zazora, potpuno oslobođeno, ironizuje nekadašnju predstavu o liku pisca kao božanstva, kao svemogućeg demiurga, čoveka nespornih kvaliteta, bezgrešnog uzora u svakom pogledu. Tako biografski elementi počinju da pripadaju u onoj meri jednom delu u kojoj postoji odskočna daska za dalju nadogradnju i umetničku transpoziciju. Coetzeeva dezidealizacija figure pisca ne samo da je utemeljena u novijim teorijskim promišljanjima književnosti, već se ovim romanom pokazuje visoki stepen književne samosvesti da se jedna ovakva tema implementira u sopstveno delo. Drugi nivo, ili je to ipak prvi nivo čitanja ovog dela, je izuzetna snaga spisateljskog dara da se imaginacija preplete sa stvarnim podacima i ličnostima i da se od nekolicine prolaznih, naoko beznačajnih likova i događaja ispišu izuzetno živopisna razmišljanja i upečatljivi romanesni junaci čije se zanimljive životne priče prepliću sa jednim u osnovi fiktivnim i baš zbog toga intrigantnim pokušajem da se stvori biografija pisca. Umešnost da se čitalac drži u stalnoj neizvesnosti i dilemi šta je od pročitanog istina, a šta ne, kao i efekat virenja kroz špijunku, samo su neki od Coetzeevih aduta kojima autor svoje čitaoce neprikosnoveno drži u šaci.